Tertibkan nak, nggak boleh orang masuk dalam Allah harus bisa masuk ke dalam cepat. Ayo, ayo. ندرس في اندونيسيا في معاهد الاسلاميه العربيه تدرس وتكون اللغه ايضا لغه التعليم. نعم ندرس وهذه اللغه تكون لغه التعليم في الفصل دراسه. Itu cover ukuran ada tadi. Yang itu atur ada pun lagi. Ya boleh jaga dah lagi. Mbak nanti mak gadis tu nak aku deh. Kau doa kemari tak lewat deh? Ya. Penting kita dalam masjid. Yang lewat apunya sebelah situ bun. Di mana-mana lah nak. Penting kita di dalam ya. Iya. Ada orang masuk di depan. Iya nak. Di Mambit. Harus dipanaskan gitu tuh.
Mata wono depan Ka'bah. Bisa,